Ejja ma nħallux l-Ewropa tinfiret. Din kienet dikjarazzjoni li jagħmel il-Prim Ministru Grieg Alexis Tsipras waqt is-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu l-erba' filgħodu. Sessjoni li matula kienu diskussi l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. Hekk kif Tsipras daħal il-Parlament huwa kien milquh b'taħlita ta' ċabċib u ibbujjar. Uħud minn membri parlamentari Ewropej kellhom il-kitba le fuq il-mejda tagħhom sinjal taqbil ma' deċiżjoni tal-Griegi fir-referendum il-ħadd li għadda. Tsipras qalet issir ħidma fuq il-proposti li Greċja għandha tressaq sa nhar il-ħamis, iżda ma tal-ebda dettall jew inkella ħiel. Qal kif jinsab konfidenti li fil-jiem li ġejjin, il-gvern tiegħu se jissodisfa l-obbligazzjonijiet fl-interess tal-Greċja u anki iż-żona euro. Il-President tal-Kunsell Ewropew Donald Tusk b'Tsipras segwi attent warah kien ċar ħafna fi kliemu. Until now, I have avoided talking about deadlines, but I have to say it loud and clear that the final deadline ends this week. All of us are responsible for the crisis, and all of us have a responsibility to resolve it. Appella biex fil-jiem li ġejjin il-mexxejja jsibu xi forma ta' qbil. I call on all leaders to try to find consensus that can be our common success with no losers or winners. If this does not happen, it will mean the end of the negotiations with all the possible consequences, including the worst-case scenario, where everyone will lose. Our inability to find agreement may lead to the bankruptcy of Greece and the insolvency of its banking system.